Halo viewers, Aslam ngimji kendo show ngapdiang sembai pi. Sashin pat chani ka channel lah kertang ka batiang tamu Jesus Christ nang panim. Kadau viewers ba ngam semyo show ban palat ki videos kalong ba ngila ya bon kam ya ka offline ministry. Ong ifi ba ka YouTube ka bangile kalong tak 20%. Ka ba ka offline bangile sabar ka dai 80%. Ti matang akwa ban ong ai fi ka dai ka dijing pen bana. Akwa ban pen bana ifi ba ngila ya dan ya ka kanika offline school ni ka school kaban hikai kumno ba pinlong senran hakani ka school ba ni pinlong senran ni hikai gibrio kumno ban duai gi bapang nyalam gitu gi batrang sisa ban duai gi bapang gi okhya natang gi duai kum ni hikai kumno ban duai ban be gitu gi mensim paman gi badan hibrio ngikai gibriu ru kumno bakinang ban penbaptis ban yalam ru ikiwei syaka jengkala ka bomot sukain lada pidan gi parlok ki bapikwa ban yalam gospel kani galang praktikal pikwa ban yalam gospel iki pimnang kumno man sedang hang ni hikai iki ni ai training iki pi kum bau Jesus Christ ru ai training ya ki senran juki haka jing pelong senran kadan kamban ai training tipina puli ni gospel vi bau Jesus Christ am tang bau ai naka teori ne kita ki jingkran ju Henry uyalam ru iki senran hapot baule di kamba uhikai kiru wa ga ikhtiar ki ka bor ki bagin pen khia gi bapang bagin be gi sud bagin let ban pen baptis gi beriu wa ga ta ka ikhtiar te udah hikai praktikal ru kumju ru niru naba ni bot ya ka bau Jesus Christ uang haga gospel u Matias kal nang ba arbu pra ka khat ka ba khat pra khat khandai arpau wang ya ka ikhtiar ka bor la ai ho Jesus Christ ti udah pha na wang te khele penlong senran pi tu da penbaptis siki ho pau khun ban mensim khun ha ka kerteng no ha ka kerteng jo pau khun ban mensim khun bat kumjuru ban hikai ban sumar yaki hukum jong Jesus Christ tengiru ngila yayat hi kanika school ban hikai bat hakani ubanai Oktober ngin sa penlong biang ya kawai ka school ban hikai kumno ba pinlong senran ban ngan ban biang kumno ba pin yalap gospel gibriu da ka ikhtiar kumno ba pin be gi sud kumno ba pin pen khia gi bapang ha ka kerteng jong Jesus Christ kumno pin baptis briu ni ai ka jing hikai ka bapura bat hakani ka jing hikai nong ngi pediang menta kila jandap ki form kisah sedang kumba laipau teli laipau tam but dan kaman pendap di form but ki form ngin sa ai hakani ka Google link kani ka Google link ngin sa share hakani ka YouTube video ru kandan ka link ba pila ban pendap tika seat kalong duna ti kani ka jaka ka bagin penlong kadai ha maulai mau penro sajan nehu sto inai bat kibriu jong belai na kiwai ka jelar kinwan napo Kolkata bat napo Andhra Pradesh kinwan ringkat bat ki syakri jong belai na kanika jelar Meghalaya ni dan lang ban ai training knang ba le sepi terang ban le yalap gospel brai pimtip kumno ban le aka kumno ban long effective kumno ban long ba pin long pilat sigi jaka senu pilak ban long ka ikhtiar ka bo belai lang panan kami fi ti ni da pediang so bhai pi bat ngin sa share ko bangong ngin sa share ya katu ki form kum ki Google link ba pin pendap pin ai ki jakasa jong pi pin ai ki kerteng jong pi ka senam tam dan kam bat hakani ka jing penlong semran ngi pediang so batang ya kitu ki ba la dap kha arsin ki ba la dap kha arsin mot ngi kran shai ni namar kani ka de ka jing penlong semran amba bang ong ipi bangin dang haban hikai ki basic kum ya ka jing kha arsin nga ni priang so bahatang gitu ki bala adap kha arsin gitu ki bala kala ka bomot sisa pila yo la lut ni ki pop jong pi bar gitu ki bala adap penbaptis ki bala yo priang yo mensim khut bat pila kwa pila terang sisa ban let no saka percaya menyelap gospel brai pimtip kumno ban sedang teknik ai training pi kan dan lais ni ka training kan dan laisi kan ka teori bat ka praktikal hakaba
men step nadu kapor kumba khandai shitang lani shipau baji hadu shi baji ngindan ka theory bat nang tu janmiet pat andang la dep bam ngin saya let praktikal ban let shaki yo shihat shaki dong ki baper ban yalap gospel ban duai ki beri ki bapang hang tu hi badan kam ki jing duai penyi ki bo nanta de ban ba dadan ki beri ki basyak te ki jingdom bor ki jingdom haki kinu ki bor jingdom jong setan kum ki addiction ni kita ki jingmlin ki basniu ngin duai tu bat ngin yalap artat ko gospel bagi beri ki yo la lut nang tu kalong ka practical training ti so bang ada karpat pi kinu ki bakwa ka seats kalong limited menta isa sa live pau teligi seats live pau tam but ngaban biang sisien pendap itu ki Google Form bikin share ngila atau tu ki kerteng ki jakasa but kamtam ngi kerpat ya gitu ki bawan na sajengai ru lada pidan ki bahiyeng bahasam ki bapinsa seselong namar kani kanlong naduk mestap haduk janmit haduk janmit senan bangindaya yo banyak bam jalang ya iru ti ngakarpat begitu ki badan haselong ru ki bapilak banwan ki yang joki pilak banwan itu ki bana sajengai ngakarpat pi lada pidan ki bahiyeng bahasam ki ba sak sajan pilak ban kerpat iki lada pikok banwan join ni ke school andong biang yang katarik kadai hau ni benai Oktober nadu ka arpusau terek arpusan arpunriu kide gisngi syuti te pilak ban syem ya kani ka kabu te nakabanta ka buram jong try ngai kublai sasisin pat epi haga kerteng ka batiang tamu Yesus Kristus nang panim ya ro try